Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 27 okutatiina abo kwesiga Mukama. Zaaburi ya Dawudi. Mukama niwe omushana gwanje kandi okujunwa kwanje, noho wundi tiina. Mukama niwe maani g'amagara ganje, olintiinisa noha. Enkozi z'ebi kuzampururire kumera, nibo bazigu banje n'abari kunyaga bakateera ensibo bagwa. N'obw'engabo zakuteeka enteeko kundwanisa, omutima gwanje tigukatiina. N'obw'orugamba rwakumbaho, hoona nabwo nkaguma omutima. Ekigambo ekinshabire Mukama ni kimwe, kandi nikyo ndiguma ninsherura, nikwo kuguma omu nju ya Mukama ebiro byona eby'amagara ganje, okureeba oburungi bwa Mukama n'okwehanuuza omuri hekalu ye. Ahakuba aizooba ry'okureeberaho enaku aryandindira omu mubonano omu kibanda kye, omu bweshereko bw'ihema rye nimwo arinshereka, akanyimusya akanyemereza aha rukiri. Nambwenu hati omutwe gwanje nigwija kutungurwa, guba haiguru y'abazigu banje, abandi embaju zoona. Ndyahonga ebitambo mu ihema rye n'okwesiima, nyeshongore, ego nyeshongorere Mukama eby'okumuhimbisa. Hurra, ai Mukama, kundakutakire n'iraka rihango, ongirire embabazi kandi ongarukemu. Kuwagizire oti, musherura amaisho ganje, omutima gwanje gwakugarukamu guti, ai Mukama, amaisho gawe nigo ndiguma ninsherura. Otanyima amaisho, otabinga omwiru wawe n'ekiniga. Niwe wabiire ori omuhwezi wanje, otanaga n'obukwakuba okunsigaho, ai Ruhanga ow'okujunwa kwanje. Taata na mawe bansigireho, konka Mukama naija kunyanduura. Onyegyese omuhanda gwawe, ai Mukama, onyebembere omu muhanda ogutari kuhabya ahabwa abazigu banje. Otaleka ababisha banje kunkora eki barikwenda, ahakuba bakareebi b'ebishuba banyimukiriire, nibagamba n'amaani eby'okuntiinisa. Nkagwire enshazi kuri ntarikiriize kureeba oburungi bwa Mukama omu nsi y'abahuriire. Tegereza Mukama, gira amaani, guma omutima, ego otegereze Mukama.